بله تماشاوان هێژا لەسەر vê xwepêşandanê Menal Hüseynî berpirsa rêxistina gulleşîna li Amûdê dem baş. Dema te baş be. Belê Menal îro we çi kir? Îro em wek komela kolîşîna komela jinên Kurd li Amûdê em tevlî pêşindanekê bûn ji bo yî saet 11 derî Nîrovê ji bo yî berdana wan zarokên menî biçûk ê temenê wa 14-15 salî ê gohatin revandin ji komên YPG û YPJ وك همرين عيدة وشيمن أحمد الشتربسية وحزبية قامشلو براسي ما خص أمجي دو تفلي خدين همرين ببن ومبوار دوسا بردانا فان زاروك بكن جبر زاروك بكارن فارستني بكن زاروك محتاجي فارستنينا جماع سلطة أمر واقع جبو يقولوا أم دنجي خوا تفلي دنجن خدين فان زالقان بكن جو زاروكن ما بردن زو ندور وأمي بردوام بن فان پیشندانا ده حتى زاروكان بردن. بله و خود وی پیشانزا خو پیشانزان داون بری خوددنا کی؟ بری خوددنا پارتیا پیدی و تقدارن و يبكى ويبجا جبان كارن بسكن جبان كارا وظهرو كان تيري شاندا عاشقية بكنا نشاندا تنتجية. بله جبلي خو پیشاندانا ونه چه بکن؟ امي سمینارنا چیکن جوان زاروکن خوره جوان کتو خورتن منی نوهاتی را قاربن پارستنا خواه بکن جوانین گو دخوازن وان دوری مالن وان ببن دورین دبستانن وان ببن. بله او دبیجن خلق بريز قيمة خودشه يعني نه بزوره دچه ونه چاوا وازارو کان ونه پرورده بکن یانجه ونه وافر بکن چاوا اگدار بن الویگی امي هول دانان بدن گو ام ونوكري خستني الجنان ونار جوار چيكن ام هنك ورشه جوار چيكن گو ام و فيري ما بيوا بكن آنها ندما پاراستن نجواتين خستن وبراسي ايجو تفنج تسري ويدا بتشبوي بيجل سر تلفزيونان بله همرين نديرا داخو انا دبيجي جبر تفنج يفكا تسري ويدا ويبيجي مزن دبيجن فتشلو همرين نبيج. بله منال حسینی برپرساری خستنا گلشینا یا عامود یا جنید بمربی گلک سپاس.